رادیویا دنگی گل دنگی آزادیه. شنوندگان چند رادیو دنگ گلدن باشگاه در این هجا ایرو 28 هزیران 2025 شمیل بروکسل ساعت 14 لامد 15 امنو چندنا و روژه پیشکش بکندم دمازاتی اره برا پویه دیمنین ارتشا ترک آداگر کر بچک قدخه پیک آنی هاته گرتن ایرشن ارتشا ترک این همبری هزنگیر لاین لایلت روژاوی زاپی دوام دیکه دیمن ایرشا کو ارتشا ترک 27 هزیران 2025 ده ساعتین شویده آنگو شویدن لهمبری تونلا گیر لایل نزی گوند سیگیره یه آمدیه بتقمنین خودی هزا بلند آ تخریبات پیک آنی هاته گرتن باندورا تقمنیا کو پیک هاتی بلاوی قادا 2 کیلومتری دبه Öztürk Türk'ü tekildari pevajoy teminat ke yasayı şart haberdir ki komisyona hukuku mafya mürvana dem partiye Öztürk Türk'ü peşti hevditine bu vaziri adalet re sermijari akvi Türk'ü ani zaman kudu ve pevajoy de bürokrasiya devleti heji devji himbuni khoyem beri bernadana ugut sedema bigirani tevgerina bürokrasiya devleti eveku pevajoy teminat ke yasayı tüneye jiberve ke teminat ke yasayı şarte Türk doğanda zanı ku egerli meclise komisyon vere avakerin ve binesaziye ke siyasi jipek vere lebele tekildari pevajoy heji yasayın ku teminata hukuki nehatine derxistin medde hevditin axwede evrexne hemu anin zaman Öztürk Türk doğan balk şanser giringe açtiye ve nırxandine dike em hemu pişkiriye dedim pevajoy açtiye lebele legal açtiye ve em demokratik bu ineji bibinen yanna em bivi avayını karın baveri haxoy gel u jibu pevajoy بدست بخن باوریا جبو پیواجوی هیجی دبن سدی پنجی دیه سدم آویه که پولیتیق زخته ین دسلات Michel Arisal Good ezji duxazım برز Abdullah Öcalan rehevditine bikem. Dibiste hafte sabatı da bu bangare ber apoya açtı ucvaka demokratikleri Türkiye gaveke girin ki hat aveten. Beve banga dirukire de hemu derdoren demokratik de heviye azadi u demokrasiye xort bu. Hevseruka navenda lekulun u peşve birina jibu demokrasiya İtalya Michel Arisal. Derbare bangare ber apoda axvi Michel Arisal diyardike ku ev ve pevaje be alaqe ekmezin de şopine ugut eşkere bu ku eger derfetek jibrez Öcalan ve dayın dikare peşil azadi u demokrasiye veke. Michel Arisal diyarkir ku demokrasi tene dikare de çarçuve kanuni u pe bawer de peş bikeve. Her ruha dibêje ku hemû pêvajiyên demokratik û avakirina aştiyê tenê bi gotinên nabe pêwîstî bi avêtina gavên şember heye. Michel Arisal diyarkir ku divê piştgirî ji kampanyayê wekî ez dixwazim bi Öcalan re hevdîtîne bikim re were xurtkirin û got astengiyên li pêşiya Öcalan ranebûne. Bêguman tecît ne li gurî rihê pêvajiyê ye. Em hêvî dikin ku hemû aliyên têkildar bi niyeta baş tev digerin û tevlî pêvajiyê aştiyê bibin. Yereje emete koşuna ragihandına hakikate bidomin yekitiya ragihandına jin yereje bu bornea salvegera pencan adam hızrandına xode da xuyan ekda ugut em te koşuna xoya ju bu ragihandına ke rewşa jinan u te koşuna gelan nişan bide devam diken ku hişmendiya civake berbenirxen azadi ve kevi u jiyana hevbeş ve bu peşve bixe biji şehidin ragihandına azad biji te koşuna jinan adı oğra rastiye de biji yereje İran derişen İsrail'e de nehrojnavan hatine kuştun de 13 Haziran'da İsrail'e erişeke berfire liser İran'ı da destekir. Erişu pevçunen beramberi endinabera İran ve İsrail'e de 12 rojnavan
12 روزان بردوام کرد. تلویزیون دولت یا ایران به داخویانه که هجمار روزنامه‌وانان در ایریشن اسرائیل ده جیان خوشی دستایی بلاف کرد. هاتیار کردن که در ایریشن اسرائیل یعنی 13 حزیران دل سر ایران هاتی دست بکردن ده نه روزنامه‌وان هاتیله کشتن. گوری همان داخویانه روزنامه‌وانان که در ایریشان ده جیان خوشی دستان که چه سرفرماندار ارتش ایران محمد بقاری فرشت بقاریه، ایسان زکیری، علی تهماسبی، موین نزیری، رمضان علی جوبداری، امیر حسین تابوزی، محمد جواد الوندی، معصومه عظیمی و نیما رجپورینه. هر و هتراگان کو معصومه عظیمی و نیما رجپور دیرش 16 حزیران یال اسرائیل کل سر دزگه وشانه یا ایران پیکانیه ده جیان خوش دستانه. لوزانین هرما برا دوسته ده انجام تقینمایی که ده جوانه که جیان خوش دستا. لگوری آگاین هاتن استاندن دانه سهاره لزوزانین سرکه یا دشتا هرت یا دکوه هرما برا دوسته یا سرب باجار کوسیدکان یا گریدای هولری ده انجام تقینمایی که ده جوان بناوه عثمان صدق 22 سالی جیان خوش دستایه. هات زانی که عثمان صدق لیشتجی گنده خوران یا لزوزانین هرما برا دوسته جنازی عثمان شاندن تپ عدلیا اداره سوران. هجای گوتینه لگوری دانه رو بریا سازی ماینان یا هرما کردستان جسر ساله حیانها 10 کسان ده انجام تقین ماینان ده جیان خوش دستانه و 5 کجی بگیرانی بریندار بونه. ev bi salan dewleta Tirkiye dagir kir xwezaya botanê wêran dike tevaya artêgariya Şirnexê dibin navê lêgerina petrol madenan de dibin gefa talanê de ye. Talana xwezaya ya li çayên Cûdî Gabarê û herema Bestayê ev zêdetirî 5 salin berdewam dike. Şirketa Anonim a Petrolên Tirkiye di sala 2022 de li çayê Gabarê dest bi xebatan sondajê kir. Di sala 2023 de jî petrol hate dîtin û bi vê yekê talankirina çayê Gabarê jî dest pekir. Piştî vekirina bîran hema li ser her girekî gulên leşkerî hatine ava kirin. Quleyeke leşkerî hatine ava kirin. Ji bo van quleyên leşkerî rê werê çêkirin bi 100,000 dar hatin birîn. Ji ber vê talanê netene dar zindiyên li xwezayê jî tune dibin ava herêmê qirêj dibe û kanî zuha dibe. Kaniyên li quntarên Çiya û li gundên Şêxê Reş, Zîron, Dara û Şerîfiyê yên girêdayî navên da bajêr jî ji ber van sondajan hatine tune kirin. Gelê herêmê her çi qasî li dijî van êrîşan serî gelek cîhan dabin jî bê bersiv hatine hiştin. Şeniyên gundê Şêxê Reşê gotin ku gundê wan zêdetirî 500 salin hatiye ava kirin û ev agahî dan. Ji roja gundê me hatiye ava kirin heta niha ava kaniyên me her tim zelal bû. Lê piştî sondajê hinek ji van kaniyan jehrî û hinek jî zuwa bûne. Ev çarmen her roj ji navên da Şirnexê bi 2 tankeran avê vedûgehê zînin gund û belav dikin. Li gund zêdetirî 3000 kes dijîn. Gelek pez û باغên wan hene. Bax û baxçeyên me ji ber bê aviyê zuwa bûne. Em dixwazin ev pirsgirêk tavilê were çareser kirin. Malbatên jinên Alewiyên hatine revandin gotin em ditirsin senaryoya li dijî êzidiyan dubare bibe. Malbatên jin û keçên Alewî yên ku ji aliyê komên çete ve hatine revandin ji ajansa Reuters re diyar kirin ku aqubeta keçên wan nayê zanîn. Li hemberî vê yekê jî bêdengî heye û aliyên têkîldar bi erke xweran nabin. Ebir Süleyman 29 salî di 21 Gulanê de li bajarê Safeta yê parêzgeha Tertûsê ya Sûriyê hatiye revandin. Piştî çend satan malbata Ebîrê qeydeke deng a biriya WhatsAppê ji koda Iraqê wergirtiye şandiye. Kesek ku qeyda deng şand gef li malbatê wê xwar ku eger fidyeya $15,000 ne de dekeça wê bê kuştin an firotin. Malbatê pere dayîn kir û veguhest hesabê li Tirkiye li piştî wergirtina pereyan agahî bi temamî jî Ebîrê qut bûye. Li gorî agahiyên ku malbatan dan heman ajansê Ebîr yek jî Sûsê
جن و کچن علوی یکو ای سال هاتنه رواندن هات دیارکرین کو جوان شه جن به آرمانجا ستاندنا فیدیه و یندن دروشن نزلاو ده هاتنه رواندن مالباتان دیارکر کو تیوی ابیره سی جنن هاتنه رواندن لدروی سوریه نه مالباتان اشکره کرین کو رواندن لروژه ده تکر هر روش تکرن و گوتن هن برپرسن خوجی اف دیارده وکی روا کچان آنجی ناکوکین تا که کسی بناو کرنه بلگودان جم ایرو جماعتن داویانو چین خو حتی سبب من خوشیه ده دم باش آزاد بشین رادیویا دنگی گل دنگی برخودانیه جقادم پرستنا مدیا دم باش گدارین هیجا بخلک کینویا برنامه یاریا حقیقت امجار کیدم به هورنه دخلک برنامه خویا وی جاری ده امیل سر تگینا آبوری راوستن جبوی کو ام بکار بن وی تگینه به هور بنرخینن جه اندام اکادمیا زانستا جواکی عبدالله اوجلا هوا خبات دیجله لگل ما آماده هوا خبات هم خیر هاتنه سپاس دیکم هوا خبات خوجا ردنه جی ام لسر تگینا آبوری راوستیابون از خوازم در باسی مجاره خو ببن پرسه خوی کد ریزه ده ببن خوازم وی پرس بکن یعنی توریا کارل مارکس یا خود سپیرا آبوری چاواد کارن بیناسه بکن چاواد کارن بنرخینن از بیشم دوی مجاره ده نرخاندن و نرینه و بگرم باش دبه کرم کنه وال خبر بگومان تمام مجار بو آبوری به کتو مارکس بنرخینه مجار مارکس کارل مارکس باش فهم بکی تو راست نکاری شیروین اساسی بکی چونکه کارل مارکس تو مجاره دا یعنی کبره کی مهنگه یعنی اساسیه بری کارل مارکس چی سر آبوری سکینی هبون مارکس هنک او شیروه کرن برنگه کی نو نرخاند وانا تایبتی لسر این برجوایان سرمایه‌داران سکینی مارکس عالی کارکران وال مجاره مذکر عالی بندستان وال مجاره مذکر و جنو و شیروه کر جبو و دست پیکی که اما مذکرنا مارکس بو سدم کو امجی مارکس شخاره اساس بگیرن جبر و کارل مارکس جبو مجی کسایت کو ام شخاره میناک دگرنه یعنی فقط به ام بیش باگاهی نو بشیروه نو بسرسکناندن نو ین ریبرتی مجار نزیکاتین مارکس دا هنک رخنه ما پیش کتن ام دیسا بیجن مجار حساسه جار وکی کو مارکس کارل مارکس گشتی شاشه گشتی شاشتی کریه بویست بدن عالیه که نه بوی رنگی نه لی ما درباز کریه درباز کرن ته چه واته دمکی ته هنک جوی گرتیه فقط هنک جلی زیده کریه درباز کردن تشت کشیل سر اساسی رخنه آن شده بیانه هنگ رخنه دبن تو درباز کی نه دور دو رخنه ما اساسی درکتن یک کارل مارکس به نزدیکرنا چینی sınıf sal bakıştı bejin به نزدیکرنا سر اساسی چینایتی سر sınıf ل دیروکه مزدیکر آبوری به اساسی گرد نه د تئوریا مارکس د بجه که همو دیروک شر نابر دو چینا دایه اما میرونا اوسانا بیجن اند بیجن که شر چینا پشتی شهرستانی و دولت درکتشون دا دست بیکر دن باجاروانی دولت و چینایتی به هفره درکتن پکی بری ویه ناکوکیت جواک دا تو نبو هبو بری ویه دیروک نه ده هرکی دیروک اساسی هاتی چکرن وی داره بو هم دا بیجن که دیروک ارید ناو دو خطان دا تکوشینه که اوج خط یک خطا شهرستانی دموکراتیکه پیشنگتیا و جندکه جندایی که آوا کریه اما همو هزین لهمبری دستلاتداری تید کوشن اندام پارچه و حقیقتینه
شهرستانی دموکراتیک لهمبری که وقت کوشینه دمشینن اری شهرستانی ناوندی لهمبری شهرستانی ناوندی جبر وجی اند بجین کو نزدیکاتیا به صنف یعنی به چینایتی دیرو که دگره دست دنگ دیمینه همون راستیان حقیقتا نکاره پناسه بکه یک اوه یا دویمین جی ده نزدیکاتیا کارل مارکس دا سر و اساسی هر تشت به آبوری شیروه کردن درکت پیش یعنی او ساکر که ام بیجن دیروکا سیاسی و دیروکا جواکی فاکتورن که تیدا هنی سدمن که تو وردا پیش دیکهون همو دیروکا جواکی و سیاسی دا دان آلیه که هر تش به آبوری ایزاه کرد نه و نه آبوریه و یا بیجن اکونومیزم یعنی آبوری داینه پیش برنگه که دنم بیجن چه اندرگمجیlik دبینن یعنی هر تش داخست تشتکی یعنی هر تش به تشتکی شیرو وکر او نزیکاتیا اکونومیزم نه اکونومی بخواهی نه آبوریه دو مارکس دا تشتی هم رخنه دکن یک اساسی مگو و مجارایه یا دویمین جی یعنی و تابی دبه سدامه که تو دیرو که کم بنرخینی تنگ بگری دست و چاره سریه جی تنگ آوا بکی یعنی چاره سریه تنگ ببینی یعنی مثلا به وی نزیکاتی مارکس وکی temel birim yani ava xwe fikr û felsefe xwe da yekâneya esasî wekî ekonomî girt dest gorî we dema te dîrok şîrove kir tu çi dibêjî çare dikir daye çare xwe gihîştandina devletê daye xwekirina îxtidarê ancak tu devlet û îxtidarê bi dest bixînî tu bi wî rengî dikarî ku xwe bikî hêz û xwe bibî alîgirê bindestan دکاری پرسکری که بندست چهار سر بگید سر نافی وان ایدی آبوری بر روا ببی اما رو رواز دیسته دستلاتداری و دولتینه تنه دگوهرنه zaten مارکس دور da şaştıya ki esası gırgo yani Marksist da هم bejinem şaştıya jikirin go em diktatörüye begrin em begin diktatörüye em proletaran yani tarz jine guhart rebaz jine guhart amur jine guhartin çünkü ta yek rengi mezekir ta rengi ki dezkir ta çavi ekonomizme ta diroke mezekir çareyen tu dafrinici be vi rengi peştikevin mukhabil ev mijara rexneye jber veji marksizme perskriki ki usa jiyan kir de 750 sali jiyan kiri da marksizme perskriki ki esası ya vi rengi jiyan kir jber ku bu devlet u iktidar nikari ku armancên xweyn esasî rojekê devletê û çînayetê ji holê re pêk bîne. Ha hinek şîrove dibêjin ku eger Marksîstan destpêke bigotane ku em çînayetê ji holê re kin civaka komünîst bi rengekê ava bikin wê rengê jî devlet û îxtidara heyê wanê ji holê re kirbane. Ev ji rastiyek xwe ye. Niha ji bo ve mesela rêbera ku çareseriyekê çawa pêş dixîne dibêje yek devlet û yek demokrasî. Ji bo van nakokê Marksîzmê jiyan kiriye em jiyan nekin. Yani اما جالیه که و دموکراسی خو پیش بخینن او چیه جالی آبوری وجه جالی چیانی وجه جالی ریوبرن وجه جالی سیاسی وجه جواب بخوا ریوب به تیرا خو بکه اما جار یک عالی دا بمشینن عالی دن دجی اما به دولت و چاوا جیان بکن چاوا تکوشین بکن چاوا رخمی که دولت هبه هبونه خو بدومینن اما ویه به هبره بمشینن ده گرم اوساکر اما نکوکیا مارکسیزم 150 سالی شون دا برچاوا هاتی دکتی برچاوا ام جیان نکن جالی مارکسیزم و یک ناکوکی اساسی وایو بو آدویمین جبور ریبرا پوتشتی هری اساسی جه اوه نزیکاتیا مارکس نرخیه تئوریا نرخیه در تئوریسی مارکس نرخه دچه به پاترونو işçi yani karsaz karker ya ji patron o lehemberi veji karker بوان هر دونا و گرده ده یعنی نزدیکاتی مارکس دا به وی رنگی دما تا دیروک شیروه کر تو دبیجی که اگر کارکران همبری پاترونان سری هلدان و به تابی کارکرین که خودی هشمندیه که بحثابه دی که یعنی کارکری که جریزه نه پرولتر روسایه دما وانا سری هلدان ve peşiyle civaka ke nu vekin peşi sosyalizme ke vekin fakat ferda yani ev nakoki mesela hene persantine biramirov yek yani Marksizme de çima hiç ne hata persin ya evin xadi amuren berhamanine
üretim araçlarının sahipleri yani burjuva rojame iro ev amurin hoş kudere anin en destpekeş kudere anin yani wana mesela iktidarek ava kirin dest danin ser kedajine dest danin ser civak buyine civak buyin belav kirin iktidar ava kirin devlet ava kirin vana tejber çava ev kirin sanki jdayka xabune jhavaj ardu azman jwar amuren berhemani ne barine musa nabe ya ad yemin ji pevaji kapitalizme de jusaye sermaye destpekeş kur hat sermaye her izedeş kudere konkirin çun devlet dagir kirin velat dagir kirin bu borun devlet ne devlet tünen velat dagir kirin yani çun velat dagir kirin çun Afrika'yı insan kirin koyla çun Amerika'yı çermsur hamu kuştun kırkırın erdarbaz kirin kedavan nırxevan çafkaniyen wan ser erd bin erd hamu destesad kirin dest danin ser anin yani şu haber rusa burjuva ki derketi hole tüne inca karker kişi haya davi be patron ve gredaiye haya davi naha dibejin henen cara karkeran seri hildane rast da hildane seri hildane itiraz kirine henen cara encam jigirtene fakat vana tane nejber nakokiya patronu karkere nejber ve nakokiyen civaki jihane nakokiyen brevaberine jihane em mesela Rusya benirxin mesela Sovyetan eri karker proleter şoreşek avakirin ama esas xwede berxwedayî ne tane karker bun civak ji alî rêveberîne de ji xwe birçehîst dikir dixwastin xwe bi xwe bi rêva bibin civakeke ji alî hişmendî ve xwe pêşxistî jî hebû nel berçavbû ama hebû kîn û öfkeyeke pir mezin kombûyî hebû yani insan nikare bêje tenê bi karkeran ve giredayî bû Mars wana vekî ku müttefikên karkeran girte dest ew ji nêzîkatiyekê şaş e ji bo ve rêbera xwe dibêje formûla esasî çi ye formûla esasî em nebêjin em ê bibin proleter em ê bibin karker dibêje a esasî proleter jî karkerbûyîn jî di esasê xwe de nirx ava kirî firotine xwe bi patron ve giredayî ne em li hemberî ve derkevin em nebin karker em nebin proleter em hemberî ve derkevin ev ne wateyê ku em kar nekin em nebin karkerê ku bi aqil bi hişmendî ne wê wateyê ama em xwe nekin amûrê desthilatdarî em xwe nekin amûrê devletê em nebin parçeyekî kapitalizmê ji bo wê jî pêwîst em li hemberî ve derkevin ji bo wê em keda xwe bi kapitalîstan nedin xwarin em xwedîl keda xwe derkevin em aboriyeke nû ava bikin li ser esasê din şîrove bikin û wê yê derxînin nahat nêzîkatiya Marksîzm da mixabin nêzîkatiya karker û ev wisa nêzîkatiya nirxê da jî me got pirsgirêkeke ye nirx bi xwe berhemeke civaka dîrokî ye yani ê ku nirxê ava dike ne tenê karker e tu bêjî keda karker tenê nirxê ava dike ew gen dimîne yani vê gavê ew karkera ke têr kir ke xwedî kir ke anî roja îro yani ka keda dayîkê ku ye mesela ew tê hesabkirin nayê hesabkirin peki ew karkera kujan mijarê de em bêjin pispore em bêjin pêlavekê çê dike ka keda hostayî wî fêrî wî kirî ka hişmendiya aqlê civakê tu wê mijarê de pêşxistî ma teknîkek serî xwe derdikeve na ew jî fêrî teknîkekê dibe ji hostayê xwe fêr dibe hostayê wî jî fêrî wî teknîkê bûye ew jî hostayê xwe fêr bûye yani ew nirx bi wî rengî tenê keda karker ew qet saeta kar kir di encamê da nirxek derket bi wisa nabe ew Marksîzmê de ew şaştiyeke mezin e kemasiyeke mezin e Musa bêjin ya duyemîn jî Marks dema dibêje ku em karker nirxê ava dike patron jî wê nirxê fiyatekê dixeser yani karê xwe biborin karekî dixeser û fiyatekê diyar dike difroşe û hema te kar û ücret û fiyat diyar kir tu dikarî hemû sirriyeta kapitalizmê pê bihesî bizanî rast keda Marx di famkirina birêveçûyîna kapitalizmê da pir zêde ye Marx bi me da zanîn kapitalizm çavak
پێک دچێ کاپیتالیزما هەیە چاوە پێک دچێ چاوە خوا ڕێوا دەبێ چاوە قازانج دکە چاوە ئینسانان دشەلینە وایە چاوە دزیە دکە مارکس وایە ڕاخست بەر چاوە ئەمە وەکی کوتاوا سیستەما زانی تێ کاپیتالیزمە چارەسەر بکی کاپیتالیزمە خارزگار بکی ئابووری دە بەڤی ڕەنگی تێ بزانی ئەو شاشتیەکە مەزن بوو نە وسایە یعنی نەها مارکس دەبێژێت تو meta tu ancak bi keda karker tu dikarî nirxê wê guhertinê bizanî yani fiyata metayê kî tu dikarî bi keda karker bizanî pekî di civakê de tiştekî nebûyî meta mayî tiştekî nebûyî meta nemayî her tişt bûye meta pekî em gorî vê mantiqî mezekin îro jin bi her parçeyê xwe tefrotin ew parçana da ew tiştê bûyî meta da keda karker heye ma dagirkeriye işte destaniye ser civak parça kiriye civak bûyîn parça kiriye ahlaka civakê parça kiriye ne olsa ben nikare jinekê parça parça bifroşe neha mantıqî Marx mezekin em bêjin ku fiyata dayî jine tu wirda nirxa karker dayî çi ye yani jin ji bo ku bêfirotin karkerekî ket dayî wê ye karkerê wê jinî dayika wê ye dayika wê ket dayî ew jina bêfirotin yani tiştek wisa heye yani ne ji ber wê me gotiya mêzîkatiya ekonomîzm nahêle ku tu giştî pirsgirêkin di nava civakê de taybet jî ji hevverişîn ji hevbelabûyîna civakê fêm bikî bêahlaqiyê di civakê de pêş ketî nahêle ku tu fêm bikî ji bo wê em nikarin mijara meta jî mijara guhertinê jî wekî Marx mêze bikin çünkü ew nêzîkatiyeke ekonomîst e denge mijare hinekî jî bi qavramên wekî hên aborî îro derdikevin kar faiz işte em bêjin fiyat bi van tiştina girtine dest e ew kem e bi rastî civak gorî min wê alî de te mêze kir ji Marxîstan baştir dizane mijare mesela tu gundiyekî dipirsî tu dibêjî tu yani cotkarekî mesela tu dibêjî va berhema te anî va genima te ew kir nadibêje ji dê û bavê me ma dibêje me ji dê û bavê xwe girt dibêje tu cara nabêje min anî dibêje rizqê xwedê dayî me ye dibêje dibêje hemd şükür ji xwedê re ew rizqê xwedê dayî me nabêje min kir çünkü rast e wî nekir yekî ew toxum çawa tê neqandin hezbije dayîkê destpêkê ew fêr kiriye mesela destpêkê genimê destpêkê em bêjin toxumê destpêkê tova destpêkê wê dayîkê diyar kiriye çawa tê çinandin çawa tê çinîn hemû dayîkê fêr kiriye mesela civak veye dizane çawa hatiye avkirin çawa ket ketiye keda daw dê û pîra ew axa çawa hatiye dest xistin çawa xwe dîl axê derketine wana giştî parçeyên civak bûyîne ne wana baştir ez bawerim fêm kirine mijar yani wana baştir fêm kirine ama di Marksîzmê de sanki ji hewa da ji ezman da bariye ji nûşka ve derketiye ber çavê me Musa de nirxînin niha wa nevê watê tespîtê Marx şaş e nevê watê rast e wekî Marx gotiye di hesabkirinê de vayê te esas kirtin ama yani pêwîstiya meşrûkirina kapîtalîzmê tune bi rastî jî bi vî rengî Marx ew çawa kar dike yani em bêjin tiştekî teknolojîk va makîna çawa kar dike otomobîl tu gazê dixî yağ dixî nizanim çawa kar dikî Marx çûye vaya gotiye pêwîst dike tu wê ye meşrû bikî yani çawa kar dike bila wisa kar bike yani ha Marx gotiye ki em tespît bikin belkî em jî gorî xwe bidin karkirin em ji bo xwe bidin karkirin ama şaşe yani men mînaka otomobîlekê da xwezayî qirêj dike însana bê hereket dihêle dibe mesref şaşe yani makîna be binî da şaşe nahêle ku însan tınava liv û tevgerê dibin yani Marx jî pêwîst ew qas pêwîstî hebu acaba kapîtalîzm pergaleke çawaya çawa birêve diçe pêwîstî bi vê hebû tu nebû nizanim feqet tiştên gotî çawa birêve diçe erê rast gotiye wisa birêve diçe aynı wekî Marx gotî birêve diçe yani di vî alî de pirsgirêk dine kapîtalîzm aynı vî awidî rê diçe birêve diçe feqet ew ne ew ku yani em civakê aboriye bi vî rengî nikarin fêm bikin ew ne aboriye aborî me ku tiştekî civakî ye em dikarin vê mesele wisa jî ew bikin niqaş bikin ji ber vê sedemeyê ku ew qrîzên nava civakê de tê jiyan kirin baş naye zanîn yani naye tespît kirin îro qrîzeke pir
اساسی بنگهین هیه جبر وی نزیکاتی تام باش نایه فهم کرن ولی پرسکری که برهمانی نا کم برهمانی نا زیاده تیه فهم کرن نه وصایه یعنی اساسی خود نه هبه هەڤڵ خەبەتوەژی باکشان سەر یعنی قریزە ئابووری ڕاستیژ ڕۆژەمەی ئێرۆدە ji ber qrîza yani gelek qadên civakê de qrîstên jiyan kirin yek ji wan qrîzên sereke jî qrîza aborî ye yani em vê qrîza aborî çawa dikarin pênasê bikin çawa dikarin bigirin dest di vê mijarê de navînê wan bigirin kerem bikin Naha an rast me cara din jî gotibû kapitalizm ne ekonomiye yani em vê vekî yani tu amen tu yekî em vêye fêm bikin yani kapitalizm ne ekonomiye pir cara çünkü wekî ku dema te got kapitalizm mesela di civakekê de jî di nava hevalên me de jî di qada akademiyan de jî dema te got kapitalizm herkes hema dibêje wan mijara sanki mijareke ekonomiye ye tenê ekonomiye hinek dibêjin ez matematika min jî zayıf ez jê fêm nakim ne wisa ye bi rastî jî alaqaya kapitalizme ekonomî ne me cara din nirxandibû em nekevin vê mijarê kapitalizm çi ye li ser kede li ser pazara heyî bi armanca karkirinê bi armanca karkirinê destdanîna ser yekdestdarî avakirinê tekel avakirinê kapitalizm sistemeke wisa ye ji ber wê jî li ku derê kapitalizm hebe li ku derê tekel hebe ji bo ku her karî xwe difikire dizî heye yani rêbertî di parêznamê de hinek cîhan de dibêje 40 haramîler çîrokeke Tirkî 40 haramî çil heremiyan heye dewir de çil haramî rêya insana dibirin û di kervana wan de çi malê wan heye desteser dikin ji xwe re dibin yani îro vê demê hani di vê çîrokê de çil heremî tenê di vî bajarî de di vî welatî de hene îro yê ku nebûyî çil heremî nemaye yani li her derî dizî heye di bin dewlemendiyê de jî dizî heye mesela rexneya me li ser Weber jî Weber gotiye di rohê kapitalizmê bi alaqayê wê bi protestan baweriya protestaniya heye rexneya me di vê mijarê de jî wisa ye baweriya protestanî jî baweriya îslamê jî vê diziyê baş tespît nakine heta dibêje tu çi qes kar bikî mesela İslamê de jî pir dibêje protestanî de jî dibêje çi qes kar bikî çi qes qezenc bikî ew qes bi dilê xwedeyê dibêjin pêşiya ew vedikî yani pêşiya kapitalizme bi vî rengî tê vekirin civaka berê wisa nêzik nedibû yani nedigot em qezenc bikin civaka berê digot ku em têra xwe dest xwe de bigirin ema em az zêde belakin em bi hevra jiyan bikin ji ber wê yani ev nêzîkatiya ku kapitalizme pêş xistî esasê xwe de diziye peki heval xebat behs kir yani ev nêzîkatiya kapitalizmê yani rê li pêşiya civakekî çawa vedike mesela em lê meyze bikin yani di nava civakê de di astekî pir jor de dewlemendî di astekî pir jêr de jî feqîrî tê jiyan kirin yani mesela rêbertî di paraznamê xwe de dibêje divê moriyek bîle karê ku bike heye yani ji bo wê jî mesela ev mijar meriv çawa dikar binirxîne rastî jî yani di xalên ûçin yani di xalên ew ez dibêjim girîng e yani nirxandina vê ez girîng dibînim rast e yani esasê xwe de zaten ev tekel yekdestariya ku em dibêjin çi ye ji hev verşantina civakê ye yani dema aborî xirab bû dema kapitalizm kete devre aborî xirab bû pêra civak jî xirab dibe dema civak xirab bû zaten pêra bêkarî dest pê dike bê ahlaqî dest pê dike civak bê polîtîka dimîne çünkü rêbertî ji bo aboriyê gotibû çi aborî hebûna civakê bi xwe ye hebûnê vegire ye tiştekî hebûnî ye varoluşsaldir ye bi rastiya civakê vegire me got çi xwe têrkirine xwe rengekî ji bo xwe berdewamkirinê ye yani bê aborî civak naye fikirandin aboriya civakê jî li ser esasî komîna ye
آبوری جواک سر اساسی قومی نایه جبر و کاپیتالیزم دیروکا کاپیتالیزم انسان دکاره بیجه کو دیروکا هلوشاندنا اکونومیا قومی نیجی دیروکا هلوشاندنا اکونومیا قومی نایه tabi çi derket hole demata civak xira kir ve aslında disa mijare em disa be mijara birçiboyine ve grededin em de bejin işte aburi zayıf buye insan maaşa wan kem buye ve na vana parçayı ki küçüküm brastiji de esası xada iro rojan jinten kuştin be ve mijare ve gredayin buyine xahiye ba xahiye دزی د ناو جواک ام قصد تشتکی جریزه بویه به اخلاقی ام قصد تشتکی جریزه بویه به وی مجاره و گردایی چونکه یک لجیه که جتنج بو کاری خواه به تونان به هزاران تونان بر همان بینه برژینه باویجه اما جالی دندش بیجه قتلق هیه به برهمی هیه اوش هر دویانج سود ورگره وی جوان لسر وی خراده ببراستیجی نها راستیم سالان برای جیهی که دخانده بو دگود که شیر روزانه تر جاندن ته والا کرن تیرا ای روزانه تر جاندن تیرا ساله کی همو زاروکن آفریقایه هیه کپیتالیزم پرگاره که اوسا به رحمه یعنی جبر که هنگ دن زیده کار بکه او فیاتوی شیرین دانکه و او شوانا او جوتکارا او گندیا هنه که دن دولمت نبه جکاری خواه جکدا خواه جکاری دیگه سود نگره تنش بو کپیتالیست کار بکه به تونان شیر درجینه جبو کافیاتا و دانکه و لهمبر ویج همو آفریقا زاروک به میلیون زاروک روزی که بارداغ شیر چه بارداغ شیر باید که دولمندیه که مجبوبان نکارن آوه که جیوه خون نکارن آوه که جیوه خون یعنی او ناکوکیا کپیتالیزم انسان دوان مینوت نداشی دبینه چونکه پرگاله که مگوت یا دزیه یعنی دولمندیه داشی انسان وی دزیه ببینه دم آنوه دبیجن نوسا بلا نایفیم کرن مجارامه روژاوا داشی نقاشه که اوسا درکت sanki em dibêjin bila hemû gelê me feqîr be diziye ya dewlemendî însan wisa fêm dikin ki bila herkes feqîr be na bila herkes bi hevra berhem bîne bila herkes bi hevra bike bila herkes bi hevra jî bixwe zêde tînin bila zêde bixwe zêde diafirînin bila ê wan be çi qez jiyana xwe rehet bikin ji bo ku karên cuda bikin ew qez baş e چی قصد دولمند ببین سری وان راحت به سترسا وان کم به جیانا وان خوش به او قصد گوری پرگالمه او قسم دخوازن یعنی وی تشتیم باشتر بکه وی تشتیم خوشتر بفکره چی قصد فکری او قصد باش بیک بینه او جواک خوشکتر بکه کس نین هم بری ویه اما دولمندی یک عالی نابه یک وان هم بر نوه دوی پرگال کپیتالیست هایی دا هر کس به هفر دولمند نابه نه اونسایه دولمند ری نادن هفدو چما ما گوت یک دستاری چیه تو رقابت که اوسا پیش دخینی که تو ایدن تک دبی مالی ویجی دست ساردی کی دولمندیه که به هفرا نبه نه دولمندیه دزیه ایکو هم دبیشن اوه نخص جواک بلا به هفرا دولمند ببه و پرگال دولمند جی براستی جی جواک دست بی که وانا قبول نکرن یعنی چما گوت یا جواک دست بی که قومی نال جیان دکر وانا قبول ندکرن ریبرتی جیه که دبیجه وانا وکی مشکی که ت کنه که دا جنوش کاوا در که و به پسکی که هر کسی دوخه مشکی که ایدی پسکا دوخه کپیتالیست اوسا یعنی جنوا جواکه در که جواکه که اوسا به هوا گردایی آبوریه که به هوا قومینال هبو وان انسانی که چاو برچی چاو وان لپرا به فایزه و به تفه و به دستدانی نت خواستن خواب دولمند بکن جواکه واناش خود دور دخستن یعنی براستی جه هنگ جواک نوسا مایه هنن در دور گندا تفجی گندا مثلا خوابت شیرین تفجی دیدکن نهال باجار نوسایه اما در دیکن میدان تو بجای تفجی مشتر پرا لازم از بدم ته اما گندا براستی جه بدزیدکن یعنی چونکه جواک قبول نکرد داویجه در وی خود بیجه و به اخلاقیه قبول نکرد جواک اساسی وسایه قبول نکردیه فقط ایرو چی بویا او تفجی کو جواک داوید در خود سر جواک بویا آخه بک بویا کپیتالیست اینجا جواک جوان دزنا رو ایدی دبیجه اشته وایا برجوای خودی جیانه که پر نازیکه نزانم پر کبارن
işte van insana çava gentlemanın penaseye nusa jubawant enkirin yani çavan bejin yani maske kulusa xaşık rüye vanda ye ama da ben maske da canavar ki pir darında ki pir mezin heye yani bir rüye da dikene ama beni da esası xada yeki ku xuyna da demeje vampire ki xuyna insana demeje heye çare ya çiye yani esası xada çare ya çiye çare ya tu ekonomiye ji endüstriye ji de persava de ji bu yani heme çava abori krize ve krize der bas bikin çare ya tu aboriye ji endüstriye ji hani ki avaya ki ekolojik bigri dest yani dest peki komünal kışınji av peviste ekolojik be yani ekolojik bu dema ekolojik bu yek o ve xazaya ji xaraneke ama xaza yek ji xaza civake yani ve civak bu yine ji xaraneke yani yek xaza yek emin xazaya geçti do xazaya civaki yani civak bu yine bu xap peviste xaraneke ekonomi ve endüstri zaten de moderniteye demokratik ve amdixazın ava bikin da iru roj keli ama ava dikin da ancak ekonomi vataya koy esası bigre çünkü ekonomi kare berdevam kirina jiyaneye amdixazın çi ava bikin komünan ava bikin moderniteye demokratik xadis bere komünan ev komün ve çi bikin ve pevistiyen koy jiyani pek bine çi pevistiyen ve jiyani hebin peki penasaya abori mekri çi bu pevistiyen koy jiyani pekanin bu yani aslında kari komünayı esası ekonomi bxaye ve ekonomi oxa bike politikayı xaji esası xada ser ekonomi bike politikayı ser ekonomi bike demokrasiye xaji ser esası ekonomi bimeşine naha carna rexnet ed beje me pergal ava kiriye em demeşinin taybez bu rojavat egotin ama ali ve ekonomi zayıf rast de çerçevede te gotin em fem dikin na ali